की खूब और का बातें से टीवी लवन राशि का Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajian kerana pedang kini dalam kekasih Students Union baru chairman ka Meghalaya Public Service Commission kalane kumpalai kita duna. Hadirin belum nak kamera jong chairman. Presiden rangba juga KSU samla lambok starwel marngar. Ulai itu belarai hak jingelang bahwa arab sakunta ke MPSC kan sai ba ya ka answer key. Ka babakla bat kumju ru ka balade penben. Ka haban pen ba ya ki jingkeli babakla ba ki jubab hapo arab sakunta. Nang talarai beriban pen ba ya ki marks jong kitu gibe kon ya eksamen MCS bat ya keniru ki deban le hapo arab sakunta. KSU kadawaru ba ya ke personal interview na kamta ka kam MPS dei banyak kat kum ka jingpen bana bala penmi husnam arajar ka kendai om banyak kat kum ka office memorandum halor kan yu chairman lapan por na KSU bakan alat bu chong jingalang bagi dekat ka MPSC andre ula pentikina ba ya ka personal interview ka ba dei ban long ha ka arpho wat apoi trek mentau banai on pensange no shwa ka KSU kadawa ba ki roll number ba ki samla ki yo ha ka prelim ki dei ban dei ki ju hadu ka personal interview ru bat ka bakhaddu karai ka bala syem ka dai ban weng no ya ka jingpan bana bala penmi ha ka ndreu trek nailar bat ya ki marks dai ban pi pa ba awat banangkong pelong ya kejiman bersah ni dan kita kasih di kawat kebahan akba nakalian bor dari kini dari pet cukup besi gelafat kita seng beriakan di benda Bentar banangkong bagi dawa kolong yang kita gi answer di balai tri jingkeli ba bakla yang kisi kelah kubur maka sekolah pajba apa siap basar kita apa iklan sepang kata kejengkut subah kan kena jeng syat yang batburi ngadawa banyak dimax jongki samlah biarpun exam ini pajba nang ba itu samlah ba tristom la pulistom miet labat sengi ken hon museum katno kiyo ya kata jing penkrep je ko exam juki nagaliang jong chaman juga pesi la kubur apo so kenta muspremi pajba dimax jongki samlah puli ba kon je kena exam la kalong MCS wat kumtar ter Untuk juga FPS dan ratio company hau attachment ajar kendai sedang ban penkela da kumbai iwai pon iwai san ya kane nakaliang ucaman long nomla ban rai maroi kati cisngi asngi kisa syong ke meeting ban penbat ya kene barngem kwa pemi pertas semen da kumbai bakele da kumbai kaneru nakliang ucap kemi lenti bak MPC kan sa penbat bat nakliang seng kan ya kemi lenti bat ngi bodien bat ngi kemi lenti bakandon kajing penbat ke belong bait lenti ba penhun pamja ki siu hunrai ba penhun ya kitu kisam la plathap ba yakon ya kena exam pasau kami ya keren golong hakami exam badane kan personal interview kimdei ban kala na kaliang yaw tau number jungki kumba kaliang na kajan na kaliang ucaman blok kubur berpene belong kumba julong bangikan ya kata golong lapit kaliang number yulese adan kejingle butu bat ya kaliang bat ya kekam kejam berpunta ter kabakadu ya kajimpen benar Dekat ni vision akan real trip trong ta banai nak liang MPC kelak kubur bahkan saweng pas pendam no ini kilong kiman tiba biya keren biya ter ngia tai batang gawai kajengwan juga seng ta kasngi ini kamdai iwan male drama ring iwan nam ta kajing sokia bat ngilap subun kajing deko ikenrom karam ko MPC nak liang juga seng di sini baruan
sa syong sa perkhat sulum thum ai bentam hab ai jumut bantiet jeng khang sarkar bat ngikwa bakani ka office mo jupanya kondok jik exam per kolong bayan nanti kamtam mengila sunan banweng ya kata kacinggarung na sikhang din na sikhang yet akmi nanti bagaseng kan yakran yang kata kalong kacingkot jeng subah pagdon jing kam jing thep kam buntu hang ta kan don ka bamsap bikan kata kalong nakaliang jong ke isu ngin persyang pandrat de khong i bamsap bat ngin wana kacing senia kamtam pisamla kebedan hok banyo kam banyo ngem kwa bagi tang kita kemudian jingrai bat diberi sarkar lakelong di minister ke MLA ke MDC ke ofisar sarkar nrai isamla kemudian hok banyo kam ke banyo ikwa bakani jing ya thumkam sop na jing khangdin ngaso banong bakade bendu bantam no kaya jungi ai bagi isamla da wan nak no gulu ji nrai ba pro ba start bat ki trashtom kinyo ya takam bade hok banyo tangni kitkin kublai subun 1000 ngu man cebrang Macam perang, Islam, 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 boleh subun. Jing jop, 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 jing jop. Macam perang, macam perang, macam perang, Islam, Islam, Islam. Ika jinglong juman po FPC sekolah kam desu kebarang hab ya keren tuntas tio tio kani ka jersey keba penatatin bat kejing harai jong litang juga seng ri wat samla tekam jamru pelayan pada kompetisi kapolong keseng nadu ajak kral ini keren sepang sarkar ba kadai ban how to my from tekam wat streamline rekom medai bat diberi basong ne ben la saben pentulun kekam Tarkom kamtam mara jingkala. Handai katami kisni PUE. Kinang bun iki jing sak keno, jing sak kha, jing sak kawang kene PC ba kadon subun ba kidrong kangam. Dede hor kata benta wat kesin kong keseng gawan handai misosi bolong ba abaya kran supo. Maso ka kabaj. Handai tang hadin katuli kunta kadon jingkala. Kapolong ya ki su minta kasi haban ban yang sesin ta kasi ini bat penboy kimat jeng dawa jungi hadin ka jeng ya syong dan baru singim ta kasi ini minta ka jenmit hi nagaliang ucaman lakat banyakran ban pasngo lor kita kimat jeng dawa jungi bat idon katu kani kimat jeng dawa kiba nagaliang kani ka MPC kelak kubur bat seleh badal kam tinginget ba kani kadai tang jong jeng sedang hakriski banwan nagaliang juga seng kamdai bakut tembus wat nang ni hindrai kuno penpai ke MPC yang saya kenduk ke bor sokar bat wei pat lat henti kuno pengen tenti kena bajing terekam jong MPC ke belong kot subah dim kuak su bagani MPC kumbakren dan menur ke por manswaru kondong ba kadai jakat thapkam ya kita gidon jingedai bat ke license nem kadai jakat thapkam nam ta jingedon yedai bat ofisar sarkar kadai jakat thapkam nam ta kita bedon kaspa kapau bantit ya takapus bagi kitab dengan soban ong ba lada gani kaying nini kaslam kadon pedang jengkut jeng subang soban ong kawara pat jeng kerman ya gitu bilonggi yang longsem ikon samla longsem la itu inono hendak gidon ke jeng dan ya kedan ke ba la biang pura jeng pure jengki gidon ke jebing ke benap hendak kmi nanti ba kani kaying ke penmi isya ya kita ki ofisar sarkar ibla ban ai jeng syakri ya kejelah berkowe hika jersey kala don lupa handai ngatrai dimax kala don lupa ngatrai ka pertai komputerais menta ngatrai kamdai baskan tekadau ni bungfor apsau kenta ngaliang caman blok kubur kata banle le dakadon ta jingle tu kata te ngasong ki le tu hi te kamut le tu kinung le tu kan sa jingle tu handai ngaliang jo seng kuat tang gawe kemakran kong menit tang jing sedang nang ne jakmat ikwa ba sistem kubat kemai ini belum transparan kadai ke sarkar ke hab suk tu bat hab semro ke jing bakli pak habru ban interview Karena mana yang bersih ki max kadai tang tu ki dipungut ne yang peniru borokoi jempol anduk ini kulit ini lo borokoi jom borokoi di keresu au ar jar sundai demi ai ar di 1.2.5 Jakarta semen ada indai lah shortlist kami ada keresu 1.2.5
Tebeli kelak, tak don itu sebenarnya. Tapi kuma kabadan keris jadi biasa kum kapasmen. No sistem nanti penkelak. Berbedan sih kelak don ini. Kita kedau ngitran bak tua, kata tua jadi ditolong baik, lo sudah kemudian menjadi konjaka ada kemudian.